Reka tugarukyeho amatungo ag'ente. Hariho omuntu kushanga ngu oine ente 30 kandi hariho omuntu kushanga ngu oine ente 8. Haza ente 30 zihikya obwire zirema n'abakozi, zibura omukami, zibura n'omweshezi, zibura n'okwengerwa, zibura n'okukwatwa gye, zibura n'okubiikirwa ahabw'okuba ni nyingi iwe nonda ente. Hariho n'omuntu orikukwata ente ze akaichooka zikaba ente 100, zikaba ente 5, zikaba ente 8, akaziterera gye obwato, akaziha amaizi omu time, akazoozya akazaaka engoha, ezikizaara emimimbi akagitunda akabiikirira eminungi, ente kicweka ihembe akagiguza nari akagiihamu, eyagira okuyagira akagiihamu, akaguma acookire ente ze zikaguma ziri ente cookire. Haza abantu ku barikuba nibaronda ente, nibaronda ente z'okugarura ente omu nsi, tibakuza kuronda omuri ziri ente eziri ente nyingi, nibaza kuronda ente zicookire, nibaza kuronda ente z'endagu, nibaza kuronda ente ezimukamazi arikureeberera akakontrolinga. Naaza kubagambira ati egi ente kamwa maingi, naaza kubagambira ati egi ente neya nankana kyananka haze zaareta ezaare nyina, naaza kubagambira ati haze egi ezaare enimi, naaza kubagambira ati egi n'orwira, naaza kubagambira ati egi teboherwa, naaza kubagambira ati egi neekunda enkuyo, naaza kubagambira ati egi tekunywebwa mukazi, naaza kubagambira ati egi tenywebwa mugyenyi nenywebwa mukameeka, naaza kubagambira ati haze egi obwato nenywa kubi enywa ezindi zakuukire, naaza kubagambira ati haze egi ezaareta neti, naaza kubagambira ati egi ezaare empasha. Korikuba nonda ente y'okutandikiraho, nooza kuza omuri egi ente omu nsi egi erimu ogwo omuntu kurondamu ente y'okutunga ahabw'okuba omuntu naaza kugambira ati egi ente neegi naagimanya kuruga omu kizimu kyayo paka ahu erikuza kuza ahabw'okuba gyoreire nagyehuriramu nayo neemwehuriramu. Obusinge abarungi.